Bolsun tergum magna Samindang tawani Baratun tergum magna Samindang Halukay na magna tanga kuchito hindartani Korindawa ilko ekite hindartani Korindawande Samindang tawani ma Samin chim ang koy gawas tanga
서민당 사정보이를 우주도 기버렸다니 고르민 가완도 아르한가의 그것을 하루에서 나도 그 서울장수가 먼저 있음을 우주도 안보 수표도 베르카라 우주도 기버렸다니 고르민 가완도 앞서 서민당 사정보이를 기버렸다니 고르민 가완도 아르한가의 그것을 하루에서 나도 그 서울장수가 서민당 서울장수가 빠이한가오긴다도 그 서울에가 Auton की घर में तो समय दाम बहुत नहीं वो बुकी बरतने को कोई तावान तो तादो बिजगो लेगे धर्म धर्म की मतलब समय हर ये तो समय दाम असन तो को बुकी बरतने कोई तावान तो और छेन बरेगा मतलब के बुकी बरतने कोई तावान तो भाई मित्र हो गएंगे तो को समय में तुम अथम बात रहे तो बात रहे कि 12 वर्ष समय हर ये तो तादो वो हमर ना रहेंगे हम सामंत होंगे तो बुकी बरतने कोई तावान तो कैसे 제가 더욱더 성인에서 어떤 것을 따도 살려나는 것이다. 별단처럼 더욱더 우수도 볼수 있게 목이 베르트는 고를 동안 성인 베르트가 두루두루 베르트가 되어 무슨 끝나도 그때 성인의 친구 방포이를 성인장 나와게 말아 걸어온다. 무슨 समय हर ये तो दादू को छोड़ सीगा मतलब नतर को फिर पूरे हुए साथ और निर्देश होते के नॉर्मल के मदद समय हर ये तो भाई मांगो होगी दादू को एक अच्छी मुझको एक समय का सर तो अच्छा है और उतावा थोड़ा तुम तो नॉर्मल के मदद समय हर ये तो समय जान समय बोयर आरंभन में वो समय हर ये तो दादू को छोड़ और उतावा 인도한다. 나도 설정 때가 맞춰서 하이로 동구에 다차 내가 고쳐제 자르고 상가 비슷해 저건데 그 저건데 소민다 그 텐진이 벌써 동구에 तासाद में गंगो चेते और वो तब ये बात सुनेंगे हरिया भाई मंदिर वगी बुक सुमें जाना हमें आत्म सुख और तो रोगी जदो को सिर चूटे करे और तो बात थोड़ा थोड़ा मंदिर वगी जदो को ये सिर निगा मचो मंदिर का बेट पूरे हुए जादों वो जता सुंदा तो गंगो चेते हो तो की हरिया तो सुमें जाम बहुत नियम जदो बिजू नेर और तो इसी हुए बात में हित तो सुपर के नगर में दवाता तो वासराम के परम वर्ष में हरिया तो तदो थाबित वो फिगर के नगर में दवाता दूध कारण रोज दवाता तां सोचू में बैठे बदल खदाता समय हर से हो तो समय नक्षत्र सुपर नगर बैठता पारो खदारण रोज दवाता तां सोचू में बैठे तो वर्ष में समय का मुक्त दुआ तदो इसी नगर बैठता बैठ जागा सारा वाला होतो कई होमो इथे बसते सगळं जागा तावा होतो सगळं बरोबर तुम्ही हे असं जातो कुठे और सगळे मत तुम्ही हे असं बैठक रोगी बको तुम्ही नक्की अथवा बरोबर मुझे तो उसी बरसात में गए तो वो तो समय खर्च हो गया तो समय अच्छे का ठीक कर दिया बच्चा उसने पारो खाना का तो ताकत होती है वो दुख से बैठे ना समय का होता पारो खाना का रोज का तो सांस होती है बरसात फटवा जरूर है बरसात में सोच के हुई जाता वो तो ताकत होता है तो वो तो ताकत किसी गोशे से और नो टाइम ये बात तुम्हें घर ये सब तुम्हें घर से आप गुरु को बोलते तुम्हें नहीं खींच जोड़कर और होता turbago disini ayırma kayırcım otsun taun jidinga ikmongo dostrago disini namındı hır jidinga arzu hırsıldın doğun taun jidinga matutsun bago disini doğu hayır jidinga bayırnadım dörüsün unçmi bukhin barista durussun tot samin zaat algau matutsumin zakirdarag sarangho ayırma kayırcımani babang kare babang kena
Чудад камбаланги сутэрти соёмбо туррикадат бэнэмрүүлэн мандуудат артэн хойсагатын түүхэн яру атэр 105 жилиг дорноо танги матсум усгэн байгуулагсти 102 жилиг зориулсан Хортон ихэнэс нэмэртийн уралдааны түрмэгнэт жарган тогийн залууяа зүгэртний хүрэн аман хөзүүн түмэн хамбагийн залууяач хамынган сүхийн хүрэн алг айргийн гурал буян өндөр багийн залууяач гомдоржийн зан хүүгийнхээр айргийн дөрөв говья юула Говтамгийн тонхил сумын залууяач өцийн мөнхийхээр айргийн дөрөв бай айргийн тав баян хангавагийн аймгийн атар туяач буян дэдгэрийн зоригт баатрийн хүрэн энэ сайхан мурдан гүдгүүдийн нэрхэм сайхан шинжэнэгэвэл ихээтсэн Чингис хааны ичил намын шаргатэл Тэнүмагнатын нэртми буян шингсэн өрнөн очим зайчиндэн бэрэн зогцсон тодорсон тоо сайхан чихэндэн сэрлэн цогоо нэлдэрсэн төгрөг хархан нүдэндэн эдрийн зулбаа гизэцсэн ийм сайхан хурдан гүлгэмэрээрээ Монгол хүнний хэмэр сүтэн морин дээрээ тогтож байдаг хурдан сайхан гүдгүүдэн хуурын хөгшиг жигдэрч Хүүхдүүдийн хангийн гондуу агсарч Богн халуун сайхан онгорын буян хурсан атуун сүргээс дэлхийн талыг эзлэдэрсэн дэцийн номог дэлтэй хурдан хөлгүүдийн өгшил автан Тадумагнайгаран агарын сэлхийг яран дэгдэж алдаг хоёр нүдэрэн асын бараг ширтэн дэгдэж уртуурог хараа дэгдэж уучим талыг туулан дэгдэж Түмэн хөдгийн түрүүн тодрон ирсэн хөлгүүдэн Моносомон билээ Эрэхжлотын хамгадангийн сүлдэртний соён бүтрийнхөө талбайг намруулан мандуулаад Торнооцамгийн матад сум үсэн байгуулагдсны 102 жилийн их хоёр цэнгэл наадмын Ирмгээ хурдан хязаалан насны мордын уралдааны түрмэгнэт Эрдэн надрахагийн залууяач буян жаргалын сарал аман хүзүүнд эрдэн надрахагийн залууяач амсрангийн бууган халуун айргийн гурав хэрлэн сумын залууяач мөн хэртний халуун алаг айргийн дөрөв эрдэн надрахагийн залууяач эргэсийн хонгор айргийн тав
Матад сумын түмэн хамбагийн залуу яаж ган сүхийн сарал инэ хурдан хөлгүүдийн шинжингэвэл эзэн Чингис хааны ичил намын шаргадл холон хоёр жигтэй хүншимгөр хошуутай хуртай тархан ууцсанда хурдан шинжин баруундо буян хишгэн сүүлэндээ бушуудэргэн сагаганда хүндээчнээ цайчдтэй хөнгөн шингэн хүүхэдтэй нар сарн тамгатай навчин сайхан ирвэлжтэй алтан төлөөр магнаагаараа агарын салхийг ярандагдж аллаг хоёр нүдэрээ алсын бараг ширтэндэгдэж улс амтан цугласан барай юугаа чиглэн ирсэн дайрч ирсэн дайны хүлэг давхиж гарсан ханган буг төмнийх төгөлдөр хурдан сайхан хүлгүүдээ Чулаатын ихэм магадангийн сүлдэртний соён бот төрийнхаа далбайг намруудан мандуудаад Дарнаат аймгийн Матад сум мусган байгуулагдсны 102 жилийн их баяр Цэнгэл наадмын ирэмгийн хурдан дагны уралдаад Дарнаат аймгийн Матад сумын харьяа Түмэн хаан багийн сумын алдар туяаж бай Түмэн сүхийн ухаа аман хүзүүд Түмэн хаан багийн залуу яаж болор тунгалгийн сартахаар аргийн гуравч жаргалан багийн залуу яаж бай Отгон баярын хонгор аргийн дөрөв Эрдэнэ Бадрах багийн сумын алдар туяаж инх мөнхийн хүрэн аргийн товд жаргалан багийн залуу яаж бай Чимболтын халтар инээл хурдан хүлгүүдийн шинжүүл эзэн Чингис хааны 92 загадад хурц дөрвөн төраагаараа захид гааны гүдэд бит хурдалж хуй цагаан таастай хулан дахин адал дөгсөн хурсан олон наадамчтан хураалсан ухаангийн готой хурдлан хурдалсан хүлгүүдийн эзэн нь унсан хүүхдэн улсын баатар уйсан эзэн нь хөдөлмөрийн баатар уяагаараа төрүүлдэг удамаараа давхдаг тод магна торгон жалаа өргүүлэн цодлуулагч бат эдэр хурдан сайхан хүлгүүдээ Өөрхангай аймгийн 900 сумын явуул Дорнод аймгийн Мат сумын иргэн 6 дугаар угэл Эрдэнэ Бадрах залуу Ятжамсран гэдэг хүн байна. Тэгээ нэг нээр гэтлээ сайхан баяртай байна. Энэ тойруулга өгчлээ. Энэ өдрийн хэд давхар уу явуулж Аа байна? юу халголын орд бусын сонгуулийн амуу зүйлээд тэгээд наашаа ирээд нэг оролж байна. За баярлалаа. Олон надмаас сайхан ирэх хэрэгтэй. За баярлалаа. Хайдаа нэгчсэнтэй амжилт хүсье. За. Би Матад сумын баяр наадамд миний дүү одоо хэдэн насны хичнээмээр унаа? 3 насны 3 мөр унаад. За нэгэнд нь бас айрагцсан гэдэг амуу зүүн дурдсан байна. Аха. За анх хэдэн настай мөр унд сурч ив? Тийшээ камер л гараа. 4 наснаас. 4 настайгаас юу? Аха. Мөр унахынтаа энэ эрдмийг хинээс зааж сурж өгүүлж авсан. Ааваасаа. Аав нь зааж өгсөн үү? Тэгвээ. 3 одоо 4 төр. Одоо 4 төрх үү? Мөр унахын юу нь гоё гэдэг үү? Уралдах нь. Уралдах нь гоё. За. За гэр бүлийнхэнтэй мэдлэгээ дэвшүүлээрэй. Ээж авдаа хайртай шүү. Хайртай шүү. За баярлалаа. Баярлалаа.